Ole pakai lung sin zalin tu nisan gain pathin dam nai pebin Pentecost ni long hong ding ahi ta to thon le ahong thon ta zein amasan Krista mina kasopide ta te ho so si salam kahin bol bina he puni hin first John bung li chang khara chun ngai te ho no hon thagau tapu ta san hi on thagau chu pathena kun ahi lo hol to ubin ati bungin ai chu banoi le si nain thim gau them tam pi so do tai ati na he ye chun mun tin kam tina thagau thiang chang ka hi ti a ho bung tin changa seya chona tam ta om tai ye chun thagau thiang di ta chu i ta bang chu hi ja thagau di lo chu i ta bang ham ti he tonin pakai thagau thiang pan pin ja da sei ding in kain thang do ki de na he ole ichi thagau thiang chung chang thu sei di hi je win thagau thiang hi ipi ham itia hi le pathe na he pa chapa thagau thiang itiu la a thagau thiang hi pathin khat ahong hi da na he ye chun tu lai mi tam ta in pa khang omen chapa khang omen thagau thiang khang ome akhang apha dung zuya amo hi hi ben pa khang lai chun pa bo win omen chapa khang lai chapa bo omen chapa khang ong ki chai thagau thiang khang hi tai ti ho za ding le ngai tha ding om jin ai la tu ni hi chi chu hi poi pa khang Old Testament ni ti wa song Genesis bung khat chang ni a zong le se chunga tui pi thu ta chunga chun pathian thagau anom tai ti hi aki mu na he chuteng ta de Samson te ho chunga Gideon te ho chunga David ho chunga thagau thiang anom ta na he chuteng ta de Moses thagau thiang chan chu upasom saki chunga zong ana chuta na he ti aki mu na he teng ta de chap Proverb bung ge chang som ni le ni chu isima hi le pa khang i ti wa hen pakai Yesu Krista jong anom ta na he ti akimo na he chuti chun chapa khang i ti wa jong pakai Yesu Krista baptisma chanin wana konin apa in o in hopin hi chi ka chapa de ta he a hin ti pathen thagau thiam ban ba khu bang in hung chu tha akimu ke de pakai Yesu Krista tui chunga om ki din athum ta wen akilang ki do na hi Matthew bung thum chang som na gup chui ba da hi le chuti chun thagau khang etiu tu phat he thagau khang a he ti bin a hin la thagau menin akithum de pon pakai Yesu menin akithum tho ben a he thagau theng in ilung tim sung ba thua se yen pakai Yesu Kristan vana pa hinga ese piuven pa pathian chulal to na to be ti hi Bible akimo na he First John buni chang khada chun kaso pite ho na chon sit lo na ding ba chang hi ka hin su da hi mi khatu chon si jing ta jong le ese chang piu wa e hu ba chon phata Jesu Krista chu inei na ve adikit na he ya chun pakai Yesu Krista hi to hi mediator ukila Palal tu na zidlama tu wa nang leke ya dinga ese pia panga thagau thiang hi banoi ya nang leke yen ithildi bol le thildi lo bol ho iche di poi ti has a panga pa pathen e ngai dam jiu a he ye chunam ho thum pathen khat kiti la a thum mo he a khang ne ya na tong he povin pha sin na tong khom ti he information type ta banga kahin phone do ma sat hin ten ole che Pentecost ni hi ipji athagau thiang kum the ham iti a hi le pakai Yesu bana kal tho ding konin na ho ding mun sema ka che hi na ho ding mun sema ka che a hi le na ho thamul sa ding dang thagau thiang ka pa hi nga ka thuma ka hin so de hi ati a hi hi che hin sol pa chu hungui lunga hi ti hi i heso kai bene hi te chon nidang lain pathin Israel cha te chu kut pi sagi anaman sa ji ti sei jing ta ven
kalchu kun aman sa in ichun Krista thina bat sa in chuteng ta le chol solo chang tha kut aman sa in chol chon sit na chol solo chon sit nei lo ben pakai Yesu Krista thana ding bat sa na hin gama sakut ati in Krista chu thi hol a tho do ma sa pen agama sa pen hin ringen gama sakut anaman sa in echi gama sakut aman chai uchun ni som nga ni na sim do sa in chuta jan hapta kut anaman sa in echi hapta kut chu tu ai hong Pentecost iti wi ahong hita na he te chon Good Friday pakai Yesu Krista thina hin mangta win teng ta le abani ni Sunday hin mangta win atho do ni ho abanin tu hin Pentecost ni ko i hung ta we ne hi cho zo se hi pakai ceremonial lo la sun jawa angoi thung ding dan Krista na to ding dan le Krista nang le ke mi chon sia ding a hung ki pe de dan acha lo de dan ho zo si he thel ni ba kut pi sagi anaman sa ho chu hola a agoi thung khat Pentecost ahung hi ke ta na he ole ti chon eche thagau thieng ki hi First John bung lia isim ta ma bung ben thagau di le di lo ome thagau thieng di ta cha hung teng ta le ipitiam First John bung som le gop chang som na thung chun thagau di ta cha hung teng bang le ama chun thu ta lam chu sia nen pui hoi ding wa hi ati ne thagau di ta ati the ya hi le thagau di lo yong ma he ti hi het the a hi nga le ne thiam gau thiam tam pia su ye ti ai le thiam gau di jong o me ti jong hi het the nga le hi chu ti chun thagau di ta chun ong thun ting ta le thu ta lam chu sia pathian le kha pu thuwa ki sun chu sia na pui lo ti we he ti hi ole chi thu ta chui pi hami ti ai le John bul som na se gi chang som na se gi chun thu ta sun ma ho hi su the ngin nang ma thu chu thu ta hi ti jong a ke mon sam ja som le ko chang ja som li le ni chun na di na chu ton so na di zingin na dan thu ki ta jing ne he ati ne he ole hi chi Pentecost ni a thagau theng chang se jui ho chu Bible in Christian original ho a hi ve ti a ke mu the ne he so cha te bung som na kha chang som ni le go ba chun Antioch wa chu se jui ho chu Christian ki sa ma sa pe na hi ve anati ne he chu ti hi je chun hi chi se jui ho chu Christian hi ven hi chi Christian ho chu Pentecost ni a thagau theng di ta chang ho chu ne hi ta ven hi chi Pentecost ni a thagau theng di ta chang ho chun epia bol ta wang ni ti a hi le am ho chun chol nga ni anamong ben a he ye chun so cha te bung som le thum chang som li le ni som li le ni chu sima hi le chol nga ni ki jong le hi chi thu se ki ting in a so lui ati en chang som li le di a chun chol nga ni ki tin a khut thing mun ong ke khomen pathin howina ke khom tha vin hi ti a ke mun hi ye chu Christian original ho in chol nga ni sabat ni chu ana mangu ve ti hi lai mu thein o men he ole hi chi Christian original Pentecost ni a thagau theng di ta chang ho chun pau chu ma tho ven he chi pau chu ma tho chu ama zat chi ama nam pau chi na ke he thei na he he thei lo kha chaum pu na he te chun a khe so Kevin ke dang a sa na he ole tu la ya pau chu tho a pau he lo tho a tho pan jong hello ngai lo hon jong hello pem za ham ai lo le ki thing thu na ham kap za ham ai lo hallelujah ai lo le amen ki ti ho tabong hi ana hi lo hi ti hi e chi Christian original Pentecost nia thagau theng ti ta chang ho chan dan ta chun ake bang poi ti yong hi lai chun mo the yin au me he ye chun Korin mi te ho yong hen pau chom na thovin pau het lo na thovin te chun het thei lo amuma lum lo wa peng za ki thing chung ti chu ana hi vin ye chun Paul chun thien ta na ga phoi Korin bung som da di chang som na thuma chun pau chom tho a pau het lo tho a chun mi dong hon dong het thei ding a le do thei ding a tau ding a hi ana ti na hi a ye chun min na pau chu a het lo wa hi le na thu sei chu i ti a di e ti thei de ham i ti amen a ti thei de ham ti in
Korin bung som di chang som ku ba chun ase ne he aye chu amen ki ti hi han ti na he min thu ase chu I het chet lo wai le hi han ki ti thei lo de ya chu mi thu se la sa ki he lo he la amen amen mo ti jeng hi ngol hoi ta a hi tan chi hi ki hep na di ta ong hi ta ne he chu te ye chun thagau thing di ta chang ho chu ni bi bol bam tia he le Kishi na lung he na pin tha na di ta an nei zo in o ke hi pathian thu bong ka chon ta poi ke hi chon se ke hi ti a ke het do so pe na he cho ten ta le thagau thieng chang ho chun han san na ne pe na he nidang la ya pe Peterin pakai Yesu Kristan na sei la ba hitan ai na thagau thieng ahung chan ta chun pakai Yesu Krista yong Krista ding thingamen ahung ta na he han san na yong ne sa na he Stale thagau thieng chang ho chun mi hem thu sang a pathian thu a kanun diu he an dissolvin Peter thot so cha te bung nga chang som ni le ko chun mi hem thu Peter le so cha ho chun adon bu ven mi hem thu sang a pathian thu a kanun zo di wa hi a hin ti do ben a he chu te chun thagau thieng di ta chang ho chun sem thu ho ngai dan ho job ji ta ben pathian thu bang banga chon zo a hi me ti hi akimu chen ne he tu lai mi tam ta chun Bible chu isimai le di na chu phana chu Bible ki tu na chu hi jong le ti ho hi atamin hi jong le ti a Bible thu pom nom lo ho zo se hi nidang la ya Pentecost nia Christian original thagau thieng di ta chang ho ta chun a ki khita na he ye chun tu nia thagau thieng chang ke he ti ho zo se hian pathian thu a hi pathian thu Bible thu dung zuya e pui lu di wa he ti hi tu lai gam Manipur gam pawin se le masana ta ba hong hita ne he chuti ye chun tu nia thagau chan hian Krista pin tha na di ta e pyo he nam jo thagau thieng ki chan paw hin ki tim zo na e pyo he nam ne le cha thian hin huai man sa zo he nam Bible thu chu e pom so he nam ai lo le lung hei na kisi na e nei sa oi nam ti hi iki khol so ke di vin avelin pakai menin ka hin tem bin he a yesu thagau thieng la I bol teng taw le pakai thagau thieng in sol pin thagau zau lo bin hung thung zo pom ke ti a ki ti si na ye chi che thagau thieng chun thil bol the na ne thagau thieng hobina chang jing lam jing peng jing pathian thu I sei pia hi le ngai nom lo di na chu hi jong le ti ho hi thagau di lo chu hi dinga hi ti hi I sei yo no mo chai ai chu thagau thieng di ta chu hung teng wang le thu ta lam chu sian hin pui lo di wa hi thil bol the na hin pe di wa hi a ti na hi ya chu min thagau thieng hung chan ting ta le min na satan gi hanam Jesu Krista min a thu sei ding kham ta yong le ka thil mu ho le ka thil he ho sei lo the ka hi ta pu ve a ti ji ai din zo na Krista ngai tu na za da pakai thu bunga din na he nei thei ji ai chu ti ye chun thagau tha pong ta san na ti bung tu ni thagau chan he pakai thu bunga chon dinga e de we na ai lo le pakai thu yo do dinga thagau hin e ti do hang pakai thu chu di na chu yong le hi chu bol da yang tang ki de ho hi pakai thagau thieng hi the pon satan thagau hi dingai pathian thagau thieng chun pakai thu bang banga chon dinga e tip la yo bin satan thagau chun chu ju da yang tang bol da yang tang pathian chu ngai lo the chu men chu ti a ai ma de dan na chon dinga e pui zo he ti jong he I sei do no me na he when to say na how ngai lu na za na chom cha thiam lo ta le mol ta siu he ye thiam thi ni pathian ka the